kubera gutinya Imana. Nasome Yohana 10:15 kuri karindwi. Mwaguma muri jewe, mwaguma muri je, amajambo yanjye akaguma muri mwebwe, amagambo yanjye akaguma muri mwe. musabe ico mugomba cose bizobabera kuno. Musabe ico mushaka cose muzagihabwa. Amen. Umunani. Muri ivyo data arashimagizwa. Ivyo nivyo zubahisha data. Ni ku Kinyarwanda kivuga. Ivyo nivyo zubahisha data. Muri ivyo data arashimagizwa. Nimwera imbuto nyinshi kandi mukaba abigishwa banje. Amen. Ngo murebe Abaheburayo kane no cumi na kabiri. Abaheburayo kane no cumi na kabiri. Abaheburayo kane no cumi na kabiri. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Rifise ubukuba. Rifite imbaraga. Rifise ubugi buruta bw'inkota zose. Rirusha gutyara ikota. Rikinjira naho ritanga ubugingo n'impwemu. Rizarigera naho ritanya ubugingo n'umwuka. Rigatanya ingingo n'umusokoro. Risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Kandi rigatahura ivyo umutima utekereza n'ivyo ugamije. Amen. Niba dusomera mu Kinyarwanda, ikindi Imana isoma ni Kinyarwanda ariko muri bibiri ijambo ry'Imana. Haravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Kuba rizima rifite riviva. Rirahumeka. Rifite imbaraga ni rizima. Rifite imbaraga. Icyo ni ikintu cya mbere. Rirusha gutyara inkota zose. Rifite amungi abiri. Rizaricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no ku ngingo n'umusokoro, kandi rigatahura y'ibyo umutima utekereza n'ibyo ugamije. Ntawe ufite Ikinyarwanda kitari iki? Verisiyo y'Ikinyarwanda kitari ese. Haravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Riracyaye. Rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Rikagabanya ingingo n'umusokoro. Kandi rikabangukira kugenzura ivyo umutima wibwira ukagambira. Amen. Imana ibugisha. Noneho mureke dutangire dushima. Ndashima Imana ko umugambi tukaba duteraniye hano iwacu. Imana ishimwe. Duheruka hano mu kwezi kwa karindwi twari batatu. Twaje kubaramutsa kandi ndagira ngo turabakunda. Abanyamurenge babaca umugani ngo akarenge kagize gute? Isuka ibagariye ubumwe ni akarenge. Mwabyumvise? No mu Kirundi ni uko. Agafundi mwebwe agafundi tubuze ibindi. Ariko isuka izibagarira ubumwe ni akarenge. Ni ukuvuga ngo nimba tukumye kukandagira hano, byumvikane ko nta shitani nta badayimoni iri hagati yacu na episode. Hanyuma mu kwezi kw'icenda twavuye mu kwezi kwa karindwi ndibaza bawe mu kwezi kw'icenda dufata isafari nje n'umuvandimwe wanje mukuru. Twagize ubugenzi bugufi cyane bwo kuva muri Vile no Kumusaga. Ubugenzi bw'iminota nk'itanu. Turagenda bwari ubugenzi rugoye. Muza mwumva bijya ngo bagesera ngo bagize wahantu bokagiye
nimba ari iminsi 11 bagiye imyaka 20. natwe urugenzi rwo kumusaga no muri ville ni iminota 5 neza ku muntu ufite imodoka itangiza mu byaje, ni iminota 5. ariko kwa urugenzi rw'amezi 8 kuva mu 9 kugeza mu kwa 4 itariki 27. Imana ibana natwe, Imana itugirira neza. Twari kumwe n'abantu benshi bagize amavesi, ibitekerezo amanera agatwika, bamwe barari muri zakira, abandi barambura byari biteye. Imana iratwihanganije. Hariya muri Rubenzi niho natahuriye ijambo Pawulo yanditse rivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dutekereza. Ngo kuko aho ngaho nari nsanzwe aho niho akazamfasha kera atarazinduka, ariko ngeze hano fashwa n'iri rivuga ngo kuko imbaraga zayo zidukorera. Imana ijya kudutabara ntizikoresha imbaraga zo hirya, ntizi kuri cyo yifashisha iyo ikeneye kudutabara. Iyo umuntu yapfushije umwana cyangwa yapfushije umugabo cyangwa yagize ikibazo kiremereye umutima we, Imana ntizi ishaka imbaraga. Hari abantu benshi iyo bapfushe cyangwa bagize ibibazo bazabaza bakakubwira ngo pole, bagasa n'abaye bagushinyagura, kumva kaho baye bagushinyagura. Ariko imbaraga z'Imana zigukoreramo iyo zije zigatibuka mu mutima. Niyo utabonye abantu bakubwira ngo ukore, umutima uzumurika ukazakira. Izo nizo mbaraga z'Imana zigukoreramo zibamo. Ni ukuvuga ubushobozi bw'Imana ntiyabubitse mu bandi, yo kwifashisha abandi kuko yo kwifashisha wenyine kugira ngo igutabare. Imana abane natwe, Imana iratwihanganije. Ntaho tutabanye na mwene data. Ni ukuvuga ngo amasaha yo kuva mu gitondo kugeza kizi saa wakatubwira ngo gize cy'icumweru, mbanatekereje ibintu nabonye mu Minembwe, nabonye mu Bibogobogo n'Ibuvira n'Kongo yose, nkabakamaje ngakora ibyo wagize tumudimu isi yose gatekereza. Ariko muri ibyo yaravuze ngo ibibazo byose ko twibaza umutima b'Imana n'ibifite ibisubizo. Imana ishimwe ko twongeye guteranira hano nyuma y'umwaka w'ibibazo bibiri. Hanyuma mureke tuganirire ijambo ko ndabura ko numva byabaye umucanganyiko wa maneno, ariko mwene data narisomye, nari mpaye gusoma ngatekereza umutwe ndakuriha, nari nawe gusa ariko wacu yawe mpaye yavuze ngo abantu bose ngo bagire umusingi, bubaka umusingi, kandi umusingi wubaka nta wundi ni Yesu Kristo. Uwo musingi umaze kubaka ushaho, ndagira ngo bazakurikira amadafari. Amara gushyiraho amadafari, abantu bagasakaza amabati, barashobora gushyiraho ibiti cyangwa ibyuma. Bamara baratubwira ibyo byose biba abantu ko barubaka, ariko ngo hari umunsi bizopima. Hari abahaye bubaka udupayote tw'ibyatsi, hari n'abahaye bubakira kuri uwo musingi ibisakasa. Ngo hari n'abandi bahaye bubakisha ifeza n'izahabu. Aravuga ngo kuri wa munsi ibyo byose bizopima, kandi mu gipimo bazapimisha ni umuriro. Bamara batubaza kwese ngo kubakisha iki muri ibyo. Nawe ngiye kubabwira ko tugomba kubaka, twamara tugataha muri iyo nzu, twamara tukaba muri iyo nzu, Yesu akazoza kudutorera muri iyo nzu. Amen. Muzi ko Yesu azoza gutora abatuye, azoza gutwara niwe abatuye mu isi nk'abari mu ijuru, niba azoza gutora. Hanyuma Yesu agirana ikiganiro n'abigisha. Aha twasomye kuri 15 ngo hari mu ijoro bucya bamufata akajyanwa ku musaraba.
agirana ikiganiro kirekire n'abigishwa arababwira ngo ngiye kubavamo, ngiye kugenda, ariko simbasiga gutyo, ngiye kubasigira ijambo ry'urufatiro muzogumana kugeza igihe tuza kubatorera muri iyi si. Arababwira ngo nije muzabibuku ngo kandi data ni uzuye. Aravuga ngo ishami ryose ridashamikiye ku muzabibu, yenda kusetwa, ishami ryose ridashamikiye ku muzabibu iryo ngo bazabarihwanyura ngo bamara bakarita mu muriro nta kamaro biba rigifite. Aravuga ngo rero umuntu wese ushaka kubaka kuri rwa rufatiro mwene data yavuze, aravuga ngo nagume ku muzabibu ngo mara kuri karindwi, aravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, aravuga ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana yagize umugambi wo kurema umuntu, mureke twihute. Imana yagize umugambi wo kurema umuntu, Imana, Umwana na Mwuka Wera n'Imana ubwayo. Baravuga ngo tureme umuntu usa nawe, umeze nawe. Imana irema isi irema n'ibindi irema umuntu. Imaze kurema umuntu iramufata imushyira ahantu heza hatari ibibazo, hatari ibibazo byo gukota amasare, no kugura amakarisa, no kunywa muki. Imana yavuga ngo umuntu nagenda abaho uzoza musubira ku mugongo. Warangize Satani agendera umuntu, aramugendera Imana itaraza, aramubwira ngo se tuvuge ngo amen. Aramubwira ngo se harya Imana yarakubwira ngo uzorye ibintu byose zo muri iyi munsi, iki giti uzoteka. Aravuga ati abwira ati wowe uri gito cyane, mureke tubane uyu mwanya mutoya, abantu babanza muri ku matelefone. Iramubwira ngo yarakubeshe, n'undi iki giti uzamera kane. Umuntu ajya cyane ataracumura, iyo yiswara ndende murayizi. Amaze gucumura Imana imushyiriraho imipaka ntarengwa, iramubwira ngo kubera ko utanumviye uzogira ibi n'ibi, kandi nane naguhaye ubutware bwo gutegeka ibintu byose biri mu isi, ariko kubera ko wacumuye ndaguhanye iki n'ibindi. Umuntu uwo munsi yabatangira gukoresha abana babiri bari bavukana baricuma. Noneho umuntu yazaga kuvuka ubu nyine aba bana bose muzakunda bazabavuka bose tuba tuvukana kamere ya Adamu, mwati ya kamere ya Adamu ya Satani, tukavukana na mwati ya kamere y'Imana. Nicyo gituma umwana mutoya nk'uyu tumubona uriya mwana abo mutuma ngo aje kumucira urubanza nko muri vile, mutume ngo agende aje ahantu agakora ikintu, nta muntu wo mutuma. Ariko umwana nk'uriya azi kuriya ari wenyine. Tuzakuvuka muri twebwe tukavukana kamere ya Adamu itumenyesha ikibi. Umwana mutoya nk'uriya nasete cyane, mbitekereje ubu nyine. Hano hariho agapapiye mushwatsi umuntu wagataye, ngira ngo nabaririmbyi babana baza baririmba hano, umwe yazaga ugatora ngo agashyire mu mufuko, yabona undi aramurebye agasura akagasubiza hano, yabivuze nka gatatu araruhararika. Ni ukuvuga umwana mutoya azavuka muri we hararemetse ikintu cya kamere ya muntu mbi iva kuri Adamu, kubera ko Adamu yabishuye. Umwana w'amezi 6 aba atangiye kumenya nyina. Umwana mutoya w'amayira nk'atanu iyo ugiye gukura mushisha nawe muzamubwira ngo bijya biki, aba atangiye kumenya ko ugiye gukura mushisha hariho daje. Imana itegura igisubizo kuri icyo kibazo, iravuga ngo aba bantu bacumuye ku giti, reka bacungurire ku giti ari umusaraba wacu. Imana yohereza Yesu, kandi imwohereza muri bene wabo bari bagoye. Uriya Abayuda nibo bantu bagoye, n'ubu
ndagira ngo mwabona ni isi nibo bayigize ni abantu b'abashindikana bateko izi ntambara ziri hano hari ukuboko kw'abayuda n'abanyamerika kandi buriya ngo sisiteme ya Amerika yubakiye kubajije Imana iravuga ngo ninohereza Yesu umwana wanje bariya abantu bazamurwanya bamwisha atageze ku bwami batekerejwe umutima w'Imana ubwo twari turuhijwe n'ingoyi za Satani twari twiyumvamiriye utagira utwitaho uramuza yazimiye mu bijwi rintamagara mw'izina ati niyo Yesu waje ku bwawe uyu munsi. Abayuda bari bazi ubutumwa bwabo gusa, bari bazi ko Imana ari yabo. Imana iravuga ngo reka mfate umuntu mucishe mu mugore azavuke umwana, namara kuvuka k'umwana akure, namara gukura azaexpose ku myaka 33 atangiye gukora ibitangaza by'Imana. Yesu arakura, amaze gukura ijya kamere ya muntu twavuze umuntu iyo yakiriye Yesu umwami w'umukiza, kamere ya Adamu izivamo muri we hakinjira imbuto zibiri, hazayinjira imbuto ya Mwuka Wera, hakinjira n'imbuto y'ijambo ry'Imana. Yesu arababwira ngo mw'abantu kugira ngo mutemere muri jewe, kugira ngo mube muri jewe mutageganizwa n'ibibazo byo mu isi, arababwira ngo nimugume muri jewe. Kandi kuguma muri Yesu, iyo umuntu avuze ngo arakishijwe ntibiba birangira. Ndimukumva abanyamuntu bavuga ngo umuntu yabaho agakiza ataza agatangaza. Icyo ni ikinyoma cyambaye gusa, kuko Pawulo yaravuze ngo abo tunigana ngo sari inyama n'amaraso, ngo turwana n'abami n'abatware bategeka isi y'umwijima. Abo bantu iyo ukijijwe ukakira Yesu nk'umwami w'umukiza, uba utangiye urugamba mu kurwana, tukarwana n'ibigaragara tukarwana n'ibitagaragara. Yesu arababwira ngo kugira ngo rero umuntu iyo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niko umuntu baba bakinguriye gusanya ngo yinjire. Ariko uba winjiye ugomba gukomeza ukazotera intambwe ukavariye ukaza ukamera hano kugira ngo ugere ku mwuzuro w'agakiza. Ni urugamba rukomeye rwananiye abagabo bakomeye. Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo nimuguma muri je amagambo yanjye akaguma muri mwebwe, ngiki cyo muzosindisha isi. Kandi kuguma muri we ni kondisiyo. Yohana abwiriza kuri Yorodani n'ayabatiza, Abayuda baraje abanditsi n'abafarisayo nabo baraza ngo babatize. Yohana arabareba aravuga ngo aba bantu ko mpaye babo baje kubatizwa ariko imitima yabo iracyari kure y'Imana. Arababwira ngo mwabana b'inzoka, ngo niba babwiye guhunga umujinya w'Imana, bambwira ngo se tuba twitwa abana b'inzoka tuzi ko dukomoka kuri Iburahimu. Arababwira ngo iyo abo mwakomokaga kuri Iburahimu mwakoraga nk'ibyaso Iburahimu, ariko kubera ko mudakora nk'ibyaso Iburahimu nicyo bituma mbisa abana b'inzoka. Barabwira ngo none tugire gute? Arabwira ngo nimwiha Yesu wadushubaka Bwana sifu. Kwihana Yohana yazavuga si ukuko amatora, si ukuko imihango yacu y'ikinyamurenge n'ikirundi yo muri Afurika subsaharienne. Abantu bo muri majepfo ya Afurika twakiriye ubutumwa tumenyera iby'Imana, ariko kwihana nyako repentance nyako, niba umuntu yari afite iyi direkisiyo kuba ajya gukora icyaha werekeye iki, kwihana nyako ni uguhindukira ugafata iyi direkisiyo mara ukambira imitekerereze y'inyuma. Yohana arababwira ngo nimwihane, nimumara kwihana mwese mutazabihana.
azagishira arigera pe binafiti vitikizina n'umugayo azagishira arigera pe binafiti vitikizina n'umugayo. Yesu anashimani. Bwana sifa. Ugende kwa kuba iyo nzu ya Yesu kubaka kugofata ni ibintu bitatu nyamukuru. Ibyo bitatu bizaba kuzarira kandi kasi. Icyambere ni kwihanganya. Arababwira ngo ni mwiha bizazanirwa nimumara gukora imirimo yanyu. Ijambo rya kabiri ni ukuba mu ijambo Yesu yavuze. Ijambo rya gatatu ni ugusenga. Arababwira ni mwiha kandi nimara kwiha mukora imirimo y'abiha. Nta muntu ushobora kwera ibiri kontre y'ibyo azakora. Pawulo yavuze ngo Imana ntizire kubisubiza n'ibyo umuntu abiba n'ibyo azasarura. Uririya mu mubiri muri uwo mubiri azasaruramo. Mureke ababwire ibyaha biri aha hanze bya bindi uzi ukora wenyine. Kandi data yavuze ngo umunsi umwe bizoja hanze bazobiprojekta kandi umwanditsi yaranditse aravuga ngo ibyaha zaba ngo biza bigaragara vuba ko bikamaye bashira mu rubanza. Kurya abantu bose bazafata ko basambanye si bo basambanye cyane. Kurya abantu bazafatwa bazavuga mwebwe muzamuca umugani neza igisuma ni icyafashwe. Kurya yundi igisuma ni icyafashwe ko abana n'abandi basuma. Ibyaha by'abamwe bizogaragara vuba bibashire mu rubanza. Ibi ngo bizogaragara kuri wa munsi. Rero kuguma mu ijambo ni ukurisoma. Kandi itangiye kurisoma urashobora gusinzira ariko ni ukurigerageza. Gukizwa ni processes. Nta muntu uzuvuka ngo yuzure ingobyi. Abantu nubwo bakishijwe umuntu udakishijwe twebwe tuzi ko wakishijwe n'ushobora gusiba. Murishi yaravuze ngo atani kuimba na shetani yamwimba sana wala kuimba sio njia ya uzima. Nakwambia usijivume. Inzira yo kuja mu ijuru si njisi. Bisaba kuguma mu ijambo. Yesu yambuze Imana yaramubwiye ngo amagambo yanditse muri iki gitabo uzayatekereza ku manywa na nijoro. Si amagambo yo gusoma niyinga, si n'amagambo yo gutegura tugiye kubwiriza, ni kuyatafakari. Kandi kutafakari hari abantu baza basoma Bibiliya bakayihuruka ariko nyine bakayifata mu mutwe ntaka kujya turi abana twakara dufata amaresitation ariko tutumenye icyo ari cyo. Ariko uyu mwanditsi yavuze ko ijambo ry'Imana ni rizima. Irahumeka, ifite amaguru, riza rigenda rikabwira umuntu ibiri mu mutima we, abandi bakatambuka. Birasaba kuri roho nturisome gusa. Umugabo umwe wacu yaravuze ngo wagize ngo agahira kose ngo akarangije ngo yasome ivensi. Agahira ni sezo y'imvura. Urushana iyo ngo yasomye versi imwe naje yibasha gukora igize amezi 8 baragenda bituriza bikorera nzakumva n'ibyo kumakavuga yaravuze ngo agahera kose bazasoma ngo versi imwe ngo ariyo yagufashije ngo yumva abantu ngo abwiriza bakumva ariyo yobwiriza ngo yumva ngo agiye gushima kumva ariyo yosoma agiye gushima iryo jambo ryaragufashije. Ureke babwire abakristo Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana mu mukaza dupfa kuryumva gusa ngo mwishuke
ijambo ry'Imana itabaza iyo ugeze mu mwijima rizari kwerekana rigira itoroshi n'irizima rizaribona ryo kwahota gusa ngo rigende kandi kugira ngo iryo jambo ribe rizima muri wewe risaba processes no kurisoma no gushaka gukora ibyayo nimba hari icyaha cyakunaniye uzi ufata umugambi uvuge ngo ngiye gusoma gerageza ndebe ko muhinduka ikibazo abakristo ubu dufite ikibazo cy'uko tutazi amajambo menshi bibi ikibazo cyabaye no guhinduka kuryo azagishinga ayigera pe nidafite agomba kuba mu buzima bwo gusenga kandi gusenga kutari ko gusengera amayitaje manzonka abana muzi amasengesho yo gusenga manzonka abana manzonka inzu ibujumbura mana manhindura amateka y'iwacu mana manzonka amafaranga manzonka ujana muri Amerika si paradiso. Ijuru rizabiramo abanyamafaranga. Aho Yesu yaravuye ko abanyamafaranga bazojayo. Bicoroshe. Kuko kwiga byayo cyane. Mu mahanga yose aho Imana bakora ibyo kiramo. Aho ni Imana izayo. Hallelujah. Muziki wa Kristo tukiyokemura nicyo kubaha Imana ibindi ntibituraba yaravuze ngo tukiganyire ngo tuzajya iki cyangwa ngo tuzaba iki cyangwa ngo tuzaba iki irabizi ko byose tubikwiye objectif principal y'urugendo rwo kugera kuri iyo ni gukemura ikibazo cyo kubaha Imana n'ibindi bitureba kandi banzashimizi itorero rizarikana rike ngo ridafite muzika ikizinga muri nikakantu kagatashe kagira mu kwisi Imana zidorera abakristo bafite ubutashe cyangwa mu kanyari n'akantu gatoya gashobora nanjye ntagiye kubigira imyaka yatagiye kuba myinshi izajana itorero ryera abakristo bakishijwe nagira ngo mbabwire ukuntu tugomba kuba eglise mobile tituba eglise epicene tukaba eglise mobile Imana amenye umugenda abantu bafite ko atari ukubaka ikanisa kuko no kugura ikibanza si ukukera Imana kandi isi y'Imana Imana ntinabaho Imana ntibamo no muri epicene Paulo yaravuze ngo se tumuzi yuko ku Bibiliya
ibyo ntimubizi muracyaza ngo niho mu rusengero ry'Imana. Iyi ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, nayo tugomba kuyigira neza, ariko banduke muri kibazo cy'ishengero ryawe n'Imana. Tugomba kuba eglise mobile. Wowe uri ndiye wenyine ukumva ko kumenya Imana, ukasoma umuntu uhagaze nk'umuntu bahaye agatudiha, ariko tekereza ahantu uba uri wenyine muzuburimo uba umeze gute. Objectif yo gusenga si uko Imana ikora ibitangaza ko tuzuza kwinjiriramo, ariko ni uguhindura wowe. Uzi usenga Imana wibwira ngo Mana ndashaka gufanana na wewe. Iryo sengesho twosenga mu gitondo na nimugoroba, Mana ndashaka gusa nawe, ndashaka abazungu n'icyo batandukanye, abantu bacu muri bogo n'iri iwacu tuza gusenga kuja mu ijuru, tukibagirwa ko turi mu isi. Dukeneye ubuzima bwiza mu isi bwo kubana n'Imana nk'abari kumwe nayo, ntitukume kubwira Imana ibibazo byawe. Gusenga Mana tukaba muri ruwanje na dose ubuzima bwa Kristo tukwiriye gushingira kuguhinduka kwawe, apana kuguhindura amakanisa, abantu makanisa bawe bane. Ikanisa ryananiwe n'irindi abanyamasengesho, twakagombye twese kuba abanyamasengesho umuntu ku giti cye. None waba ikanisa y'umunyamasengesho hakaba gupe runaka, ariko muzoreke no gusengesha, kuko umwanditsi yaravuze ngo Imana ni data wa twese, ngo nubwo Ibrahimu atatuzi ngo na Isiraheli ntitwemere. Imana ni data wa twese, nta kuba ufitanye ubusabane bwawe n'Imana. Ibi ntibikureba nimuguma muri Yesu, kandi kuguma muri Yesu murabona amaguma hano ugusinze ibintu biri muri iriya biro ukuntu ipanze n'ukuntu hameze, ariko ntinze n'umuntu azanye n'umakishiraho n'uruhu ukamenya n'akarasere n'ibitabo ukuntu biba bipanze. Kuguma muri Yesu azagenda twiyishyurira uko bwije uko nicyo cyatumye Yesu ababwira ngo nimuguma muri jewe amagambo yanjye akaguma muri icyo gusaba cyose. Haleluya. Abwira Yohana arababwira ngo nimwihane, nimumara kwihana ibyaha byanyu mwebwe mutazabihana. Objectif yo gusenga si ugusubiza kw'abayitaje, ahubwo ni uguhinduka kwawe. Imana idufashe.